siekte gaan, gebrokenheid, finansiële probleme. Jesus wil hierdie fontein wat opgedroog het in jou lewe, hy wil het weer vol maak. Hy wil vandag weer vir jou 'n nuwe aanraking van sy liefde, wil hy weer vandag vir jou kom gee, want daar is net een. Hey,
liedjes in Johannes 4. Halleluja, Evangelis Haas. Kan u vir my net die skrif wat jy kom lees? Halleluja, Johannes 4, vanaf die 10de vers tot die 18de vers. Prys die Here. Johannes 4 van die 10de vers. Jesus antwoord en sê vir haar, as jy die gawe van God geken het, en geweet het wie hy is, wat vir hom sê, gee vir my water om te drink, sou jy hom gevra het, en hy sou vir jou lewende water gegee het. Die vrou sê vir hom, Here, u het nie eens geskep ding nie, en die put is diep. Waarvandaan kry u dan die lewende water? U is toch nie groter as ons vader Jakob nie, wat die put aan ons gegee het, en selfs daaruit gedrink het, en sy seuns en sy vee. Jesus antwoord en sê vir haar, elkeen wat van hierdie water drink, sal weer dors kry, maar elkeen wat drink van die water wat ek hom sal gee, sal in ewigheid nooit dors kry nie, maar die water wat in hom sal gee, sal in hom word 'n fontein van water wat opspring tot in die ewige lewe. Die vrou sê vir hom, Here, gee my daar die water, sodat ek nie dors kry en hiertoe hoef te kom skep nie. Jesus sê vir hom, gaan, roep jou man en kom hier. Die vrou antwoord en sê, ek het nie 'n man nie. Jesus sê vir haar, jy het reg gesê, ek het nie 'n man nie, want jy het 5 mans gehad, en die een wat jy nou het, is nie jou man nie. Dit het jy met waarheid gesê. Halleluja. Kom ons gee die Here so wonderlike prys. Dis die woord, halleluja. Hy sê dat ons in die power met gaan. Halleluja, die water wat ek nou sal gee, sal jy nooit meer van kans kry. Halleluja, dis die water. Die water van ons. Halleluja. Ek sê, hy moes weer sy naam en ons die papier. Die Bijbel sê dat hy die
man. Man was so free for that. Kom op, Rapjan, man was so free for that. Free was so man. Halleluja. Sy sê dit aan my. My Vader. Halleluja, en wat ek nou het, is ook die myne. Maar God wat het vandaag opstaat. Als je naar Jesus toe komt, dan is je dat weer hebt. En dan doe het brengen. Die water. Wat een mooi weer. Dat zal doorschrijven. Halleluja. Ons als mens, man. Ons kunnen zien. En dan kun je die mensen wat geen gevoelens hebben. Hij laat goed. Zijn mond open, wie is daar toe? Zij moet verzoeken. Ik weet waar ze geloofd, maar vanavond wil God uw leven, wat ik ook verwacht. Bro, hoor wat ik zeg. Zet er hier op, geef me van die water. Geef me van die water. En je onmiddellijk beseft die bro. Luister, laat ik druk van die water. Halleluja. Ik het zelf kon drinken. Als je moeilijk, die hebben die dingen interesseren, of we doen nieuwe mensen maken. Het is al wat je zonde, halleluja, zo roei zo stappen. Ik dier niet naar God. Ik zei altijd, als je hier kijkt naar jou, hij kijkt niet naar je verleden. Hij kijkt naar een nieuwe beginsel in je leven. Die mens gaat je verleden in je hoofd. Maar in Christus Jesus. En ik gewaar vanavond. Die mensen wat die Heer wil doen. Die mensen wat God van de Heer wil doen. Maar als jou wil vanavond. Halleluja, ik wil vanavond in het woord van God. Ik is in die mondstuk. Ik frustreer. Ik weet niet. Het is een verhouding vandaan, jongens. Ik zeg jongens, zoals jullie boyfriend en is die boyfriend. En elke keer krijg je teleurstelling op teleurstelling. Maar ik wil vanavond zeggen, broer van mijn lieve, geef God de kans. Maar die is ook goed. En dat wil de beste mensen. En hoe gaat het nou zo mensen spreken? Dan moet mama en papa maar weer komen. En dan bij elkaar praten. Die stukken. Maar die gunstige tijd God praat. Toen hoort je in Christus. En vandaag praat God met je. Die vrouw, ik zei weet je, als dat wel lekker om een reportage te doen. Kijk die mensen, kijk je. Dat is hier staan.
Kijk op wat ik die
En toe hy op hom en spreek, sê vir Simon, val uit na die diep water, en laat julle net een sak, op te vang, op en aan moet jy dat sak op te vang, as hy iemand dat sak op die kant sak, halleluja, en Simon antwoord, en sê vir hom, meester, ons sê die hele nacht hier, en gaan weer sê, meester, ons sê die hele nacht hier, prys hy van hulle gaan werk, en niks kan nie, prys hy van hulle genoem, en toe hulle dit doen, het hulle groot menigte passen en gesluit, en hulle booskeer. Nou vanavond moet ons aan sak om te laat ontbouw. Die Bijbel sê, Simon sê vir Jesus, ons het heel nacht gebed, en niks het ons gevang nie, maar op U se woord vanavond, prys hy wonderlijke naam, en wil ek vir God se woord, as jy vanavond die brug in gaan sak, en gaan uithou, en kom gee, en jy hoor die beeld doen, ek wil vanavond as jy aan die kou Peter en wat kan sy lewe, iedereen aan sy lewe, hy sprong kan met jou uitdroog, wat kan sy lewe, om jou lewe en professeer, goed en
naam. En nou maar die genade van de Heer Jesus Christus en die liefde van God en die troostvolle gemeenskap van die soete Heilige Gees, sy en bly met elkeen van ons, sodat Jesus kom. En allemaal dat die kon van Heer was en drafte saam.